Me Obofour me timi no Obofour nya adwuma. Obofour ba da ba am ne ko ya adwuma. Obofour ne be ka no kra me no wia me ye wo me ketekete na papa to me Obofour. Wo Obofour na so obi anim se kana man. Wo Obofour ho toro kan se aye fense oba wo de achi. Wo kra so wo ho. Imagine say nipa wo so wasatranti ka obi a wo ye conforce on so wia anko be hwe wo so on so be sachira no wo wasa be catch so yes of man police ni sa wo de swimming pool na ye ko bo waso mu no still nko fo dun so wanom bi ye bona so hen swimming pool obi no wa mia wo to fe no be gina ho na hwe me bag na hwe me wo sika na me yese na ne wo se wo ne obi di aga ai na dura wo gina ti me wo no Pedro so wo no small ba si ama ne ko adro so ne Pascal Amankrado Awusiafo erowi bia ase ene de ahabeye de ene ye machia big actress bia just with Disney echi acheye we famous but bia obeko bia obi anim na awusiafo na koma ba ha wo ye hwan kwa no betutu bia ma ni din a ne Sheila Obofour so na edzai Adom tie ho na hu na efese make us grand ka hu ni Sammy what's the hu na make us obi e hu twi make us grand woni da wo say so bi nya me hira bia sa wo ko de me Adom yo krom ha eni namu na Sheila be say busa say wan kasa pa wo start school he school asem de be yan ke van shadak ade eno de anse school ne ma de van shadak e fa shadak na re woni ho kani wanya ho kani wi anele ti ana for now me ya wale acho me wi biko where dey me wi biko entunya ware na se de wo siti ade eno de sa ware de ntwam ntino me twen for the right time because our leaders operate one how mistake ti sa me ma me bi na isa say movie call from kakra see ade na wo ye for now to say die and na first look at a movie or kan nya ma adwen nya movie nko na ma adwen wo so okay me nya obi a movie no e wo ma adwen okay bebre ba na me di a kira a cheye ba ni ma adwen ba me yase bibi a me nsa be so bia bitimi ye timi wo busa me adwuma ba ko mitimi nka ha de ebe ma me ho ato me a me hu se o me nko di obi sikecha na me nko ko wia obi abem me anu se me ye we ye be bo am me ye be okay bia because ene wia sa ye de utimi nko obi nko jisika jisa wa bre ntimi ye ndi aye minina ma woni adwuma se se me enu ni bi tacho me nya bi eno de tacho be ma me kana akoma bedem ana se obi a osofa kakaka na me wi ase am buy me ma crown surprise me a o kana say supply say o ma kakaka surprise you me ma crown me ma na hwe okay e ma no because say dem sitie no oba bi timi hu me man payinfo o mu timi hu me na o mu pemasem timi ka chem so Sheila say do sitinu ye we ye bebo anti ye ntimi me ma miska atiase ba ti wa o modem mo na de show ni ni ma di buo ni me no kro sia na do adwuma na tachi ese nyume ko ani mu no ade na ase obi obehu ni bi ase na one ne ko ana go social media me ni go phone ko like me ye obi a ho me pe obi a mbu ade yo go phobia a my omo se bloggers ye nyina bloggers na eti social media comedy ye pa okay ba animdwa na ye de social media obi e benya ni bia na edi na tom me Sheila me ni obi account se me ba o cam me ba o name na mu se o ye good a me follow e no nche se me o cam okay me mo obi nchira me de se de kumase no ye wo sa me de me ni bi me se me ko obi na akabiniza mo okay me ni bi
Baby a mehwa wo ka no kora me ne wa adwen eye adwuma no fa no na ma bedi wachi ma beka bia mo eno je se me menko ma wo kan kore no na meka eno bi na ya na mehwe no kan kore no kora na meka okay na within Sheila Obofour no Ghana ha omo Obofour da omo so no eye mi no pe but ba ko de brofo o say angel and I wo Reverend Obofour na wo de ni frifa won na koye adwuma pen wa wia na na asese me Obofour mi timi ne Obofour nya adwuma Obofour ba da ba am ne koye adwuma Obofour ne beka no kra me no wia me ya wo me ketekete na papa to me Obofour because me papa was me papa kasa yim no so wo me no na kromfo Friday wia ketekete na ye wo me na kromfo be wia no obi akromfo be wia no sade ne ma bere back eye nwanwa nti me ba we de Obofour nti fie obi afa me Obofour nti me nam dada na ye Obofour no what I said na da so nti before class na so for country say what I said no ono meka se no wo fa de ho no ye mfa no Obofour sata me ye fa me Obofour nti e de na mkodi na chi me ono de mkodi na chi ede tu sakete na Obofour ne da so da da me so da sa na ye fa me Obofour sa nti nye se bia me nam e na social media ti bia pe na we live wo hefa na hefa na oh me kumase na ma setna matna pa kumase ya se wona me free na me so ntina fa kwakora bɔ ne ye me de ti metna sanity ja we hedo na woni ema mi Agradaa woni no ntokwa bia na beef bia na prophetess Agradaa woni no beef bia na because asem bi obeka bia no sorry to you say eye wahi na obe counter e bia na enye woni wo na obe counter adentia the ten say Agradaa no me pese me ma me kasa ye dingaka se be ya ni pa bi betemase oh free Agradaa ne obi a ho mentano ba niema bi a wo je encheme yeti krom ha sei Agradaa ye nim na je say on ten pa ba wo ta asem me tane niema a wo ye asem no okay mentane personal no nam no ne niema bi a wo ye ewi ase obi adidi na adwene ba ye didi ya adwene ho mbu mfa so eno de wa ba ye oni Nyankopon ntamu asem wa ye wa de ko ba se wo se de wo ye no wa be sachira because wo nim se wo na bone na wo ye nti wa nkasa wa to anum to se wa sachira de na se first na ye kasa wo di bone ya mpa na wa sachira ba wa sachira de bia to social media na aboa wo kwasea wo be ma bia betidi wo workers fo nyina odi o matem won fo obi a ma me mo obi nka na asem obi a odi na tem eye waso na ati bia na asese ya mani na ehu maso de yakote we nyim ne hu nipa bi na waka se wo be ka akire me mani na ehu se de bi odi nkofo atem mani na ehu de bia what social media na kwa de say ro see friends of mama police imagine say nipa so wasachira nti ka obi a wo ye conforce on so wia anko be hwe so on so be sachira no wo wasa be ka che so yes of mama police ni say wo de swimming pool na ye ko bo wasu wo mu no still nkofo dun so wanom bi ye bona so hen swimming pool ase ye di bo na e bone swimming pool ma Agradaa no ne bone no swimming pool timi wo hye ne bone na nka yenko bono he oh epo ni edware efin nyina egu efin ko no many ade nyina se wo epo na se wo di nipa Agradaa kwa de onia Ghana oh anya asam onia Ghana po na wakoye o video ato eno kwa na me pese me ko eno ho me pese me ko sa asam no se wo se wasacha won ko straight na won sacha won ja se obi no wa mia wo to fe na be gina ho na hwe me bag na hwe me wo sika na me yese wo pa kire se wasacha na ohia fo tete wo mo nipa o sacha won tete ahia fo he nipa bia wo ye nyame abo a wonim se wo tema no ye ntete hia ni because wo ade bi na we no unua ni bi na sori na da bi ade ni tua won sa na wo de kire na me wo sika na me se wo pa kire se wasacha na se still di bon ya Agradaa ye obi ene wota Agradaa o ba de Agradaa ye enye ba ko sei me de mi tumi nka bi o eja Sheila but me dia me ka che wa ne se sindi kwa so ta kan sa se edidi atem kwa so se futu kwa so na ka de mana didi na sama mi ka me dina tem baby eye futu na de ma me hwa mu se odi atem me dina tem me pa so atem ma me ba o
Undi atama ye de na Che mami ka se mi guy bi di Amankrado Jimmy for. Ana me be busa no undi atama ye de na ka ne blogger Amankrado so be so a ono wo. Oh tie. Amankrado no de na fune nam. Oye Jimmy for onya adwuma America wono te onya adwuma. E na no didi asofofo achi. First no didi Obofour mo na wusu be mpam di achi. Enti ono ko ba bi na se wanya aduane andi wo ho funya no odwane. Enti okwa Agradaa ho no musa Agradaa de oye mere na adura waje na tini Agradaa. Ena ne wo se woni obi didi aga. Ai na adura waje na tini. Wono Pedro so wono small ba ba sia ma ne kwa duro so na Pascal. Amankrado fra brochire ba Agradaa ma ne ba Agradaa ye ko ha ma no ba be sia ono na jema. Na tade o de call program na se kra ye jema. Cash. Atade o de call ye. Enti Amankrado we so gina ba bi na odi obi atama ya na enye ya o. Enye ya se o man show. Me Amankrado di matema Amankrado enye me ya because yem fa yale ndi atamba Amankrado de enye yale ye no me. Ale wo yale. Ni na ba kunya. Ni na ba kunya e na oh de bia wo tena so kasa na ba kunya. Ni na ba kunya. Enti wo tena fa akun. Won sorry da. So hu Amankrado gina ho a ji se o bata nkrofo. Oye bi se. O chere. Ba sa Amankrado be ko straight there. Unya no. Ti da bia wo si no san wo ye fa ne se ye siche yale nketen. Enti da bia wo na duru no wo he da di gu vortic we nim bi. Ya obeka se wo no nsuo ba na duru na de man hospital ho no. Eno di se ni je se be ya wo se o kasa ba ko oba life no be kasa be be twa ahwe. Obi say bring them on camera. Oba che say. I say bring. Forget to Okay. Sheila, so me te se wo ka kire wo se wan kasa wo ho no. Wo ba no ho e be kan se nka won connect ma Agradaa. Ene adwuma no be so didi mba me ndi me. Kasa. O kasa. Amankrado ne kro bi anim sa. Oh, Amankrado no be kasa no me ko pe obi afre no. Aka so on connect me obi a waje wabu obi aje sika. Me sika ye bu obi aje me ndi bi. Me koma Amankrado. Enti na se e yanim gu ase keke. Wo gu mani ma se na wo hihye jo no kan ya nkofo mu do me so Sheila forget no. We waji ni wabodam. We ya tambo no Amankrado no ya tambo no ti wo waji. Na Sheila be se o ka bibi tunifu kakra bi enye di atam. Amankrado minti bi ntu Amankrado. O de ka bibi ka kana Ghana fo hu se bi ase. Amankrado de mini no tam. Menya no tam later. Menya no tam ne de na ebo shit mami. Okay. Sheila. O so de me no. O se show to no. E show so de bi wa hafa. E show ha nyezi. E show de bi wa hafa. E show de bi wa odin Obofour no. A wo ka se eye obefa firi wo ho no. Mate se woni obi so ekon gidigidi. Eye wan. Sofo Kyei-Duah se ho woni ne kon gidigidi e mo. Sofo ya na bodwe. Na bodwe ye. Yo. Eye se wabusa sase me awon. Bacho. Eba wate. Bra. Mo how. Woni bibi. Obofour me pese me tuni fa bibi ho. Okay. Ewi aso se wo ye sofo a obi ni nko. So open asem de. Obofour se me pen asem onti me fie. O ka so open asem ni fra busia. Me ni fra busia me de open asem na me kotan. Eye no kore na me de ba. Me ka. Papa no opon bibia no wo ye panyini chen. What you say? Ena papa na do ya wo ye no wo ye no re wo Obofour no wo ye fake adoya. Sese timi. Obofour betimi de abegina se wo ye obi adoya ba na ye enya adoya. Ba mai wo timi hye ne sorry ma. Omom go nya ma obi asika se ma sorry ba ba no faka. Obofour asoro hiafo gu eguo no. Ghana ha na me ya se mpanyifo bi o ye se wano kopa e bechi wato ha Obofour de ne na ma ya nche. Because timi ka kire papa panyimu se nyame abode ye nto ho ba wonim se kanaman. Gosh. Ye nkas he o kansa sa kola ye be wo ne ne ye mbehye no. Wo Obofour na so obi anim se kanaman. Wo Obofour ho toro kan se aye fense oba wo de achi wo kola so wo ho. Na ho de se dai. Oba wo de achi. Sheila David. O David che ani ka sam cho so wo tiri di papa na tema me di na tema chen sa. Because when timi amu ade timi so me o che me mu no. Yesi panyin se wo mu akola bia mu da. Obofour ti we me pese me bo obi di because boni pandi e baka se bia enipa npo na be kan bia che. Obofour wo timi nko ka jo bi se nim se kanaman.
ade anko na nipa ndi ayew saa asofo ya o preach o tie mu kra ya na mre findi obedi na tem saa bi ye ne poto obaye no fan hudi wo ntimi ngira bade na do yon obi akakogina police de kokot me wo Obofour so niam a wo de wo hyehyɛ ase a wo ye no nkofo na ntimi nka wo ntimi mo ba wo Obofour mbu ade baku omo mfolo Obofour na ya me ya musola na Obofour makota na asore dem na mo ko mo na asimfutu mi hia aga bi wo nyanya no wo se no wo so akasa wa Obofour asore one city mbo obagina bonte so wo che konfanche emaku omugu asore wonim komade wo emaku sole na staff obaji na se me ba mi hu bi kwa mahu se wo che emu ni anwa wo chamu emu na beji ni pankwa wo chamu na udabi emu no wo me kura meti amini bi meti achamu wo ye ene enti wo no sofo asore ba bo bitimi ba wo timi tena wa na oboduku oba obeka ni problem akere wo se mpa cho madwuma nya na wa ma na mu emu no fanko si na pampem okay emu da ho emu no fanko si enti so bi wa sore ma no yesese wo be hira obi ahira firi ofie wasefo ansa da kwa bonten enti asore ma no mugu a ho na ho na ese wo dwen ho na wo hira wo na Gyasi wo hyeso bo mu du krom so to ma bo mu nsem ababo ansa na obaba be preach kwa no mu sika nyina asem fro mu sem mi ko mi boni Gyasi asem ni ma asem we ba meka mi ko boni Gyasi asore me bobo se obanku bi wura ho tresiri am bi ko ofie mi hu sika nyina asa ya mi nim say o mo chamti ni po obayya na usika kura wo sore dia kokora wo dwen ho an wondwen na mo ti asore dem nyankopon na mo chenkuto mo chenyadoa na mo che ho ahwan na bibia ye nto asori dem wan calculate a yetwa se ye be mo ato masa ye sie nkofo mo kan se mo ba ye oni be be o ye hu fo ko friends e wona kan we ka se men kan na akwa ye se bibi o ho mi sia ga bi na ni ba ko so nya mi se ada so koto nkuto ni bi okwa okoto no anya se o fafa asori da o de fa na nani na sai nkuto ba ya me tu mu fo se nkuto no o mo nton nkuto ye nton ya de chefri o mo de chefri fasha kwa asori kwa asori se de be che ofri nkuto na sana o mo de che o ya sure o mo de che wa ko jibi frida o mo de chefri ayo ba cho mi nipa o mo nko nyo mo jibi frida sa ya ton ba cho ya ton ma mpo ni boarding pa apple kra be to kra ya ton ma bi pie ni wa ye na sika no kra de ko ba o dem kra ya ton ma na nkuto no na ko ton ko bra to de bia man ka no ko nipa mo ye hu ehu na eku ye nipa de ne wo ho eye tu ada se obi ya se me hu yanka na duro ni wo mboa na duro ho ada se obeko prison na obewu ansa no anu no meti ada se mewu ana me ko prison ba no kora no woni nya me be di later kan kora na onu ahon ton nkofo bi sese ne mo kan ko na nka ro wo fo asem oye wo ye wa be na hu se wo ye wa ba ne nche hu se wo asome se ye wa be yo papa eni poda seni abemu a won wetiwo watimi ka kire obi se na nim se kana man obi anim se kana ma papa mu a na ntimpo se wo de se wo mfa se wo de kan ko anya sika na se asori ni sika wo gidi nti wa sori wo men so na wo kire ka papa na nka se mu no hu se waye adoye bi e different kwa mi hu bu o asofo ni mo unique ebi ni se asoli ma no o che obi asika aye different kra na sika no de wonya lowest kra o mu kra e ko be 2000 ya asori ma be 3000 kra 3000 asori ma be bebe yo bebe yo into your check is can almost be 80 something billion papa no asaba no different branch bi e bi su daso na bi bisa o se asofo ye ewo mu yi lutumi aye asofo be ko kasofo bia Obofour onye Obofour be ka to ka ene na yire dia freze ana o de be hu mframa agu no yire to onye masa okra wa ya masa me pede me mama nsere o de bi onye enko kasofo o ka de bi ho na be bisa so de be ye de oh masa enye o de be ye de onye simple ni sa onye Obofour no na ma onye o kasa yi mu no ase de wi a o si ko Obofour so straight ase de woni ni wo e na me ka on pen wo de no beef bi woni ni hwe ba odidi na de na hu sa secret na wo nsole ni mu no na nti obi nsole ma ho to ma hu asole ma mo ho to mo no hu hia bebro mo complain asole mo e no mo ye adwon be free wo kro mo be ka ho asem nti die biem sese na ekoso
ya mo hwe by baba nipam na nka sofo free nya me kra ya do ya mfa kamnensi so adenti la sore man o ntimi ntoka mo mo hwe ade bi wa me de me ni sofo bi ye adwuma ubo amka se ya nto okay kasa on say sofo utimi ya do ye ade na utimi toka unto ma sore man bi na ofra ye nuanom stars funu na le chew cash enye hwehwe ni mu ado ye because super say wo twe edom ti na o yes awo because up tin tia obeka check chere mi so mra mo ase be ko akotino sika be san mo abobo ya akwa ta ye ntom so ka so me sofo bi ye adwuma me se wasema wo kan so many years unim se wonim se me sofo bi agya nkuto nti na wo kan ka se no sika awase wo aboa na esa wonsa ka bi no eye ne yase de mi yi ama wo no wo be ye succeed like wo beto nti no one city cry mfa ma wa ho enso wo na me na me boa no ma bibia enenne ono na be ye agya nkuto but no don sa ofo nti no wo ka no minim se de omo sitie na omo akwan bi ba Sheila me de American se aye nyanto bo ase akra ho lai na Amankrado me ka se ka bi che ka se enye ho no waba me de nya we samari ma se enka se pa Amankrado enipa ba ya na Amankrado we enipa what they call court ka den oh even abrochiro ya chene den nti Amankrado asamiya ko woni man ko meni a Amankrado nya aso come ya no you okay aso what man kan ansem hiam ba kokra ba me fo obi kra nya example me ya na asem onyu asem kan be se wo kasa free be se wo ka de wo mu bia de ka ti kan be se me di ye nya Gyasi example mechi se Gyasi go ye djumo tende uni mikofo ya tage ni sika wo sika ba Gyasi tu akomi dem ohiamwa ye won krofo bi akodi o machi a wa sell life me dey say 5 years here sante won kuto a wo ke ko di na ti kuto ti we ono no de kora de on fa na forget it men kana so am de ono fa ni sika on se wo di na ti wa bro ba amwa yes e bia ne se enye se ma blue me na me boa no mo be bre na ne wa mre o we na nya bre me na bibia esi na so obi a wo for now makora akwa na sie makora na woni hwe ko ona sie o handle bibia o enti no omo no nkofo bi ye ndi o machi se nkofo bi tie mafutu ahu ukodi panyini bi achi na ohwe okonanim na wo no ya somasoma nkwaje kodi asan because ohu ne se bia ohu hye bra bi class o we de meboa na obeba besan no ho ya nto moa enti ro hwe na nko ya padwuma foforo na ye etwu firi o se wo sofo bi nkyere so na hu se niam bia wo ye wa sori dem no emwa wo kra firi ho because no me ye cheche no me se kano e be kan ti enje sikani bra makrofo bi di akire saa ye nsanda later ne ma afia ni pa afia na ba abonte saa mire ya obie wani no na wasan me de na entisa na me nim se oni akọ ka chemse Ghana media enti me ko ye ase bie company bi Ghana media on the me pa che no na me ko ba me ko na mu se se TV station a wo kan e soft TV menye eno me kan ye offset o mo shrem ne ade me soft ni nkodi nkomo na me mwa no ti me kwa na onya toto nwema no kra nwie what I say and I'm kazo mani nso wo de ono na kan se oni hwe me meboa no but hwe no amfa mensa anye dey ensifo but you nsem wa am be se meka interview on won kofo bi wa me bo hwese na ma on be yi ni na api bloggers no ma sheda me tadi me bo hwese na mo na be yi api enti no mpese wo e say time na so be se wo tufo kakra e ma sofo Reverend Obofour say ebi ade bi a wo ye nya wo papa no kasa kire no imame na yenko onye papa kasa o papa no be ne dey me papa ono bosun no sun no o ebiti an chairman me pedede me Obofour me ntu no fo ba wo mbu ade samba ko pe because nipa yem di ho asase we so wo accident kola betimi ato o da kola be hye ara na ba ko hye Obofour etia no ko fa ka bi ye dan bi si hase saka no sko jimi adoya ya asofo man keto an correction ko chema wo man ko bia ho to no ga na ase ye so re ese aba no nye hwe ba no hwe ba asofo no skala ko gu mbuto titu kra no Obofour ai ni kra mi fe no kokko ntwi titu no no because
wakokuku ka untimi fanko sa ka untimi fanko ba bia entimi nya hwe ne siwo na osora na de camera me no won fe bia ho ahwan ni di ho ahwan papa me de me ka che o nyankopon ba wiye brem me mfrɛ me ho sofo ma me mo na yedi moti sɛ mo ya sofo mo nsesam firi makwan bɔne so obi di wati amani didi bi ye ni yie ya do ya na mani nyankopon fa so hiraye nji asama sesam ko fa ko mo sesam ko fa ko buo mu a mo ji o mo sika nyina mo da kom mo nya o ma do ya na mo sunidi akra me kan Amankrado so can be so chair wa ka me say Amankrado forget na sam nti entwa wono so Amankrado ni huta yembreki uni asim bi aka eche Ghana for and my sister back but the mama nta my sister bi aswati Ghana say anti odi oba ba si otimi ga say Sheila odi enyem sika na odi o so ke me blood o ma me sika otimi ga me say me ndi me sika ni blood it's true because me te Ghana no asemi be 2000 3000 no oti claim na what done na me te help nti me jin me tu otimi ka chem say Sheila ko ye program memma usika mo ye program no bia no mabusua foko anka sada ti yakopon hwan baby o bia baby o isika mo bia o ma bi mra bi onwesi abusua fo ye de wi ase hi Jude TV Sheila Obofour akasa wie asem no kan de jo me de me di bi kan o wakani na wie de me ka che no se awie mbrem o pesofo a obetuma aboa no de wakọ animu a Kobekwai Prophet Donko odu bekwai station ho a wo se Prophet Donko obeboa de ope bia no obeye amama ho atọ bidin di Jude Safo bedamase yesabehia. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.